Vučić. Vi, junaci i junakinje koji ste izdržali 30 dana najprljavije kampanje u evropskoj istoriji, 30 dana monstruoznih izmišljotina i falsifikata od strane režima Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Vladimira Vinčića i Ivice Dačića. Ja ću narod pomiriti. Ja hoću, dragi prijatelji, jednu poruku u vaše ime da im prenesem. Do sada su potrošili više od 4 miliona evra blateći našeg predsjednika i našu stranku. Za te pare koliko su kuća u postradalom Kraljevu mogli da naprave, koliko su našim porodicama na Kosovu i Metohiji mogli da pomognu, koliko su mogli obdaništa da otvore. Ali moram da vam kažem jednu stvar. Prevarili ste se, gospodo iz vlasti, ako mislite da smo ustuknuli, ako mislite da smo vas uplašili, ako mislite da nećemo da se borimo do kraja. Hoćemo, borit ćemo se do kraja i pobedit ćemo od 6. maja. Jedino što hoćemo jeste pobeda. Ponosan sam na to što pripadam stranci čiji je predsjednik Tomislav Nikolić, onaj kojeg toliko napadaju poslednjih mjesec dana, onaj o kojem su najpokvarenije i najodvratnije filmove napravili, a onaj koji ih s mirom gleda, strpljiv i trpeljiv i pokazuje kako zaslužuje da predvodi Srbiju, kako i koliko zaslužuje da bude njen predsjednik, zato što ima i hrabrosti i snage da izdrži takvu i toliku njihovu mržnju. Dragi prijatelji, molim vas na trenutak samo, sve druge zastave da spustite sa naših srpskih barjaka i da velikim, najvećim aplauzom da im pokažemo koliki je Beograd, koliko nas ima, da im pokažemo koliko volimo Tomislava Nikolića, baš zato što ga Tadić, Đilas, Dinkić i Dačić onoliko mrze. Možete vi to i jače. I još jače. I još jače za pobedu 6. maja. I samo jednu stvar hoću od vas da čujem, a to je pobeda, pobeda, pobeda! Pobeda, 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 pobeda! Pozivam sve građane Srbije da ne rasipaju glasove. Samo jedna lista i jedan čovek mogu da pobede Borisa Tadića i njegov prljavi režim. To su Srpska napredna stranka, lista Pokrenimo Srbiju i Tomislav Nikolić. Mi danas ovde u Beogradu živimo jednako teško kao i ostali građani Srbije. 25% je nezaposlenih. Ponosan sam na moj tim u Beogradu koji je napravio program, planove, ideje, kako da grad izvučemo iz krize. Izašli smo sa našim planom Beograd na vodi, izašli smo sa našim planom otvaranja kancelarije za brze odgovore, izašli smo sa planom kako da popravimo investicioni ambijent, izašli smo sa svim rešenjima kako da ljudi počnu
počnu da žive bolje. Nismo lagali narod kao što ga oni lažu svakoga dana. Dragi prijatelji, želim da vas obavestim da je predsjedništvo naše stranke danas donelo odluku, jer kao što znate mi nikada ništa ne krijemo i uvek imamo rešenja da naš kandidat za predsjednika vlade bude Jorgovanka Tabaković. A sad ću još nešto da vam kažem. Presrećan sam što smo jedini ponudili nešto i građanima Srbije i građanima Beograda. Ponosan sam na činjenicu što je gradonačelnik sveta, kako ga zovu, Rudi Đulijani, bio moj gost. Hvala vam što ste sačuvali obraz i Beograda i Srbije, što se niste ponašali kao Đilas i kao mnogi drugi koji bi da teraju ljude odavde. Vidjet ćete, sa nama su i predstavnici Jedinstvene Rusije koji će vam preneti pozdrave u ime novo izabranog predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Mi hoćemo i možemo sa celim svetom, jer hoćemo i možemo da naše narode obezbedimo da živi bolje. Hoću za kraj, dragi prijatelji, napisao sam svašta, ali dugo bi trajalo. Hoću da vas zamolim, dragi prijatelji, da samo pokažete da nagradimo one koji su ovih mesec dana trošili vaše pare vodeći najprljariju kampanju protiv nas.